الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن mahulinya mga maastay manguda agama Islam magmabuka kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sabunnal kabuka kaniya sabukta ayaw kita niyo mikimatay bang bukun halong likusan in kaaunan sinhang katao den katuta niyo muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niya mga maastay mangud agama Islam in pangadjian tapik sin kita niyo adlaw ini amuna indain ha mga kakahinan marayaw atawakan bang ibarat papag-usaha amuna in pag-usaha wayruun lugian niya wa adapun in pag-usaha bang kita mari misan pabiak diin in ingat misan pabiak diin in pandai-pandikal sintau pag-usaha aunda tuud waktu in siya maluhira nabukun in maksud in pagluhi niya biak mga humundong na siya sumagawa in maksud na luhi siya pag-usaha supaya aun makawa niya pangadjian sin naluhi siya wa adapun in Allah subhanahu wa ta'ala biyaitaan kita niyo aun dain ha mga kakahinang pag-usaha wayruun luhian niya in yari nawangkil halang si Quran nasabut Hasuratu Fatir ayat kauha antag siyam kaparman sin Allah subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ayat ini mga palanggungan na agama Islam, siyuy-suyan kita niusin ayat, siyuy-suyan kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala, biyaitaan kita niusin Tuhan Rabbul Alamin, aun din ha mga kakahinang in usaha ini, in hinang ini, wayruun lugian niya, wayruun bang ibarat magkaundi siya magkawalus. In panagnaan niya mga palanggungan na agama Islam. Innal ladhina yatluna kitab Allah. Sabunnal tuod amo in mga sila. In mga sila randi amo na in mga nag-iibadat. Amo na in mga sila nagpaparat saya. Nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno imbita kanila. Yatluna kitab Allah. In kakahinang sin mga sila bariman ini yatluna. In makna, in hatiyan sin yatluna yaqra'una. Bimakna amuna in mga sila magbawasa. Dahil mga palanggungan na agama Islam, maniyo paiddah. In yatluna iwan sin yaqra'una in makna niya bang maripakatu mag-amura. Magsimu urasya amuna in pagbasa. Amuratuman in kalimat yatluna atau akan tilawah lawi in makna niya, lawi in kamaksuran niya dan sin yaqra'una atau akan qiraah. In tilawah long sin mga ulama nabahagi siya paduang kabahagi. Pagtawaron nila tilawatul lafziyah iwan sin tilawatul amaliyah. Uno in hatiannya. In tilawatul lafziyah amuna in mujarrad literal siya magbasa. Magbasa wayruun biya mga maksud iwan sin uno-uno niya na. Magbasa sadya siya. Wa adakun in tilawatun amaliyah amuna in mamassah sarta mangagad hawyayta bang uno inbiyasan niya. Bang saupama inbiyasan niya Quran, mangagad habyayta sin Quran, iwan sin mamunnali sin suy-suy baita sin Quran, iwan sin huminang bang uno india akan sin Quran, iwan umanib lumayo bang uno in piaanib sin Quran. Amuyat to inday na mga makna niya. Sumagawa mga palanggungan na agama Islam, in kamaksuran sin tilawah bimakna magbasa huminang iwan sin bugbugan. Ano yato in makna niya? Uno in biasa ini yatluna kitab Allah. Laung sin mga ulama amo in makahati manunjuki pa tafsir in ang nila sin yatluna kitab Allah. Amuna in uno-uno na mga kakitab-kitaban piarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya nasin suhuf, biya nasin zabur, injil, iwan sin taurat, lawi-lawi na in Quran. Amo yatuin panagdaan kamaksuran niya sin yatluna kitab Allah. Law sin kamatauran, dahin ha mga ulama'ul mufassirin, in makna hatiyan sin yatluna kitab Allah, amuna in Quran mahamuliyah. Dahil nasawab yan, sabunnal tuod, in mga sila, bariman, nagpaparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhinang nila dahil doon, nagbabasa sila sin ayat sin Allah ta'ala. Nagbabasa sila sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasawab yan, amo iniin panagnaan, amo in kakahinang, bang ibarat usaha, wayruun lugian niya. Amo na magbasa sing Quran. Kaya riwayat dahin kan Imam At-Tirmidhi, dahin kan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah
hisiu-siu innaka wassah hambuuk batang hambuuk huruf dain hakallam sinallahu subhanahu wa ta'ala falahu hasanah aun hirihil kanya sinallahu ta'ala karayawan wal hasanatu bi asyri amsalha in karayawannya amu in hirihil sinallahu ta'ala hamawas sasintau hambu ukurum equivalent siapa hangku karayawan equivalent siapa hangku karayawan walaysa aqul alif lam mim harf walakin alif lam alif harf wa lam harf wa mim harf bimakna mga palanggungan ng agama Islam bukunin paghianon sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mamong kita sin alif lam mim in siya hambuuk huruf hambuuk letter sumagawa in alif lam mim to siya in panagnaan niya alif in hikarwa niya lam in hikatu niya mim biya sin sa kaula-ula bangkaw na masa halaw sin Quran alif lam mim sadya aw nakarayawan mo hiril sin Tuhan Rabbul Alamin katluan karayawan pag umos in karayawan hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala ini he times pa siya pahangku sampai he times pa siya pakakapituan sampai he times pa siya pakapituan nga katos bihat ko mga palanggungan na agama Islam na bangso pama in kita namasa sadya sin ayat sin Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim pila huruf na yaon bangso pama in Bismillahirrahmanirrahim in huruf yaon biya mga hangkutag huruf i times mo siya pahangko aw nakaw karayawan labihangibo aw nakaw karayawan labihangibo artinya Bismillahirrahmanirrahim saja na biya diin na bang suratul Fatiha na innawassamu ang palawsin mga ulama in taud in banus sin huruf ha suratul Fatiha long nila hanggatus hangkutagto long sin kaywanan hanggatus kauhaan so biya to in taud niya na hitans mo na isab siya pahangko dahil nga sabab yan mga palanggungan na agama Islam karayawan in mahasin mo hapagbasa sin Quran sa laggo hirihil kay nutong basin Allah subhanahu wa ta'ala ay siyo in makawasa sin Quran dahil nasawab yan in Quran mga palanggungan na agama Islam in siya sa bunal tuod miyari siya katuktan nyo di matong siya marikatuktan nyo hasupaya mamandu ikatuktan nyo hasupaya dumihil sa haya hakawisin kita nyo hasupaya in Quran yaun mamindahi manghawni dain hakatigit luman maun pakasawahan hasupaya mamindahi dain hakakahinan amu in bingkok kakahinan kalaungan maun pakaamuhan amuyat to mga palanggungan na agama Islam dahil ha mga maksud pa sing Quran nalangkong niya into parakala inhika isa niya amuna in manunjuki pabayanu ahkamil i'tiqad manunjuki amu in maun pakahukum-hukuman paparkala pangararab paparkala pagparat saya in Quran ini karwannya bayanu ahkamit tashri'iyyah in Quran in siya nalangkum niya rin sa inday na mga magpatarang magpasawasin mga kahukum-hukuman sin syara sin agama Islam damikyan in Quran in siya magpatarang bayanu ahkamil akhlaqiyah amuna in magpatarang dain doon ha mga aturan bang biyak diin in magmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala magmarayaw papagkahinya manusia magmarayaw in maas pa anak in anak pamaas
iman sin magmarayaw ha antara sin hisyusyo na masuukannya. Amo yato indain ha mga sababan maksud sin in Quran iman sin kalabbihannya. Dahil nasabab yan mga palanggungan agama Islam. In pagbasa sin Quran in yari dahil ha mga kakahinang wayroon lugiannya. In hikaruan yung mga palanggungan agama Islam. Amuin ayat sumuno. Parman sin Allah Ta'ala wa aqamus salah. Dahil na mga kakahinang marayaw amunain tumunay sin 5 waktu sambahayang. In pagtunay mga palanggungan na agama Islam, suway niya marain karukun-rukunan, kasyarat-syaratan, iwan sin mga wiyajib, sarta mahinang niya in mga kasunat-sunatan sin sambahayang. Lawi-lawi na kaaniwan niya, iwan sin kalayuan niya in uno-uno na, biag masukal, biag mangi sin amuin aturan sin sambahayang iwan dain ha mga makawaktal ha sambahayang. Bimakna bangsaw pama in manusia nagsasambahayang siya yaun dain doon in mga karukun-rukunan iwan na hinang niya in mga kasyarat-syaratan sarta nakaanib siya nakalayo siya dain ha mga makawaktal ha sambahayang tanto-tanto in sambahayang na yaun tay maun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ni mga palanggungan na agama Islam, in sambahayang dahil ha mga sa lagu-lagu ibadat. Sarta in sambahayang bukun biya mga basta-basta in kawajib kaniya. In tanda niya, in kamaumuhan, atawakan in katan, amu in wiyajib. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, dain di ikatu tanyo in katukbal kanya dain di irahagumi dain di irahadunya in kau tukbal kanya walaupun in sambahayang in pagtukbal kanya wala siya yukbal sin Allah subhanahu wa ta'ala maripadunya buat malainkan in pagtukbal kanya amuna in nahinang sawab atawakan dain ha mga maksud in Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya naraak mag-Isra iwan sin Mi'raj matu pataasin langit. Uno in maksud na kapag Mi'raj in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha supaya magkawa sin sambahayang dain ha sawab yan bang kita mari in katan wiyajib sin Allah Ta'ala dain naman hapag puasa, hapag haji, hapag marayaw hamaas, hapag pangadji, in nyari in katukbal kanya, in kawajib kanya, dain di ihadun niya. Walaupun in sambahayang, in katukbal kanya, dain di tuhadun niya, sarta in yatuhatin niya, aun siya kawasaran, aun siya kalagduan, ang kanda yukbal sin Allah Ta'ala, in sambahayang hataas sin langit. Dahil na sabab yung mga palanggungan na agama Islam. In sambahayang, dahil na mga kalabbihan niya, amuna in mamukpu'i, manglangi siya, mamakgangi siya, dahil hainang mangi. In ayat na mayta, haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sabunnal tuod, in sambahayang in siya manglangi sarta mamagami dain hainang fahsya in makna sin fahsya bang maripakato makamumula atawakan maka sisipug makaluluman in makna sin fahsya bimakna hinang mangi wal munkar demikian in munkar simura in maknanya in fahsya iwan sin mungkar amuna in kakahinang mangi amura tuman au biag bidaannya in makna sin fahsya biya na sin hinang dosa hinang makasisipug makaluluman sabab in kamaumuhan hinang pardosahan in nyari in adab niya in siksa niya
hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala dain dito na adlaw qiyamah. Aun hinang dosa, aun hinang mangi in pagtawad niya suway siya mapanish, maadab siya dain di hadunya. Biya nasin biya din, biya nasin mga kakahinang zina, biya nasin mga kakahinang mamuno, biya nasin mga mag-inom makahilo, inyari aun siya pagtawagon had, suway siya bang aun, so pamarinta sin agama Islam, in tauna kapag zina, bang so in nagzina yaun, amuin sumul, iban sin budyang, na suway sila luwakan kawalwan luwak. Hanggatos luwak, mi'ato jalda, hanggatos luwak, sarta palayuon sila din doon hawla nila. Nabang saupama, in nakapagzinayaon amuin bakas na laway, paghula, bimakna din doon na in tagawana, atawakan taga-asawa, atawakan amuin balo, atawakan bituanan, nakapagzina, in sila ini na inhitumbas, atawakan in adab, punishment kanila, amuna in rajamong sila, tiluon sila sin bato. Dahil nasa wag yan, in mga yakto, kakainang fahsya, bimakna alarun sila din diha dunya, bimakna pananamun na sila, punishment din diha dunya. Ang pabiya na sinagi, in kamaumuhan hinang mangi, hati niya in punishment kanya, in uquba kanya, dahil dito na adlaw qiyamah. Dahil nasa wabiyat mga palangguan na agama Islam. In sabayang, mahinang siya sabab, mahinang siya tiranan, makaigaw, makalayo kaw, sarta mapaggang mo indin hawabaran mo, dahil hinang mangi, iwan sin hinang makasusukal. Na bang inmano siya, hikatuta na magsambahayang siya, sumagawa, mangiin pangaddatan niya. Atawakan hikatuta na magsasambahayang siya, sumagawa, naghihinang siya bukong marayaw, na hindi mga palangguan na agama Islam, suway niya kitaon, lilingon magbalik in ginhawabaran niya. Suway niya kitaon, chekon magbalikin sambahayang niya, karna adakala in sambahayang niya, wala imamu. Misan pa siya nagsambayang gatus tawya. Amuin punan tahun. Nag-ibadat siya. Sumagawa, aun din ha mga rukun wala niya nahinang. Aun din ha mga syarat wala niya nahinang. Aun din ha mga makawawakal nahinang niya. Dain dihay ni na misan pa siya punan tahun nagsambayang. Dain nasa wabsin, wala niya nahinang in papatasin pagsambayang. Amo na yato in mahinang sabab, misan siya magsambahayang mangira in kaunan niya. Na dahil nasabab yan mga palangungan na agama Islam, in sambahayang makaig, makapupo siya dahil hinang mangi. Dahil ha mga kalabyan pasin sambahayang, in nyari mamapasi kato tanyo sin pardusahan tanyo. Mamapasi siya. Long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, al-jum'atu ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibal kaba'ir. In sambayang 5 waktu, in Jumaat biasin biari Jumaat, in Ramadan iwan sin Ramadan, in siya in hautan yayaun, mamapasi siya sin kasaan pardusahan tanyo. Sumagawa in pardusahan na hindi amuna in pardusahan sibi-sibi. Karena in pardusahan sibi-sibi, aun waktu di mo siya kananaman. Aun waktu makahinang kau do sa sibi-sibi, haway roon pangingat mo. Na day nasawab yan. Bang kau nagsambahayang 5 waktu, in hautan niya yato, mamanjari na yato hikapapasin na hinang mo do sa sibi-sibi. Na biya diin na bang sopama, nagsambahayang kau 5 waktu, nagjumaat pa ko iwan sin Jumaat. 5 waktu hangkap ito nagsambahayang ko bimakna wayroon makapindo sa halaw sinang kaadlaw. Na dahil di mga palanggungan na agama Islam. Tawiya katus tawiya, biya diin na baha
bangsa upama kita niyo nagsambahayang Jumaat sadya iwan sin Jumaat. Ha? Bimakna halawm sinang kapito nagdurusa kau, hadi mo ka na naman. Sabab in sambahyang bukun Jumaat iwan sin Jumaat sadya. Atawa kanaon pa din kay wanan tabiya katus tabiya. Magsambahyang makaminsan sadya halawm sinang katahon. Bangsa upama nagmarayaw kau, pabaran mo. Niya na mo wala kau naghinang mangi. Wala kau himinang doon sadya kau haway mo. In pangarati mo yaon, in panghati mo, wayroon mo sa mo, ay ikaw tuhi, hawala, sadya ko timunay sin sambayang, nagdurusa ka po. Ha? Amo na iniindo sa ang wakto, di mo ka na naman. Di mo ka na naman indusa. Na hindi, insaw pa, inmano siya. Bangsaw pa ma siya, di magsambahayang. Uno, inukuba, punishment ka niya. Panison siya din di adon niya, at awakan panison siya dito adlaw akhirah. Dahil nilang sin mga ulama, muna in hadith na mayta, patungod sin sambahayang, law niya, sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahadul ladhi bainahu wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. In pangilahan alamat sin mga sila, at iniamo indungay agama, iwan sin kita Muslim, in pangilahan na antara nila yato, amo na in sambahayang. Na in mano siya, timinggal siya sin sambahayang, uno in hukuman kanya, faqad kafara. Bimakna, nakapagkufur na siya. Dihay nilong sin mga ulama, bang in mano siya, wala siya nagsambahayang, hasawab sin liso niya, di siya makupur itlakan. At niya di siya makupur. Wa adapun bangsa upama in pangaratin niya, in pangarap niya, in pamarat saya niya, in sambahayan in siya bukun wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil diilong sin mga ulama in tauyaun na kufur na siya. Bang aun pamarinta sin agama, manjari siya hipatawag sin nakura Muslim. Papagtawbaton siya, papagsambahayon siya. Na bangsa upama di siya sumambahayang, karena di tuod siya mamarat saya in sambahayang pardo, dihay nilang sin mga ulama, in ukuba kanya, ukubahon siya din dihadon niya. Bimana, panison siya din dihadon niya. Manjari siya bunuon sin nakura. Bang aun pamarat saya na i-implement kaduk kanyo in agama Islam. Sumagawa bang wayrun na di manjari. Uno-uno na parkala hudud, bang saupama wayrun in pamarintas in agama Islam, di manjarihi pa implement in parkala hudud. Amu in parkala, manjari siya bunuon, manjari siya luwakon, manjari siya tiluon sin bato. Na in mga yadto, di yadto manjari hi-implementa. Sumagawa, bang yadto na implement, na manjari in mga tao yadto. Na dahil nasa wabyan mga palangungan na agama Islam, kalagguan sin sambahayang. Ha? Kalagguan sin sambahayang. Dahil nasa wabyan to mga palangungan na agama Islam, dahil ha mga sarayaw-rayaw kakahinang, atawakan usaha sin kita nyo din dihadon niya, inihikaisa niya amunain, magbasa Quran, iwan sin tumunay sin sambahayang 5 waktu. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa. Inhikatun ya mga palanggungan na agama Islam dahil ha mga
kakahinang sarayaw-rayaw atawakan usaha sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna in ayat parman sin Allah ta'ala wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah amuin mga sila yukbalan yanugharaan alta sin Allah subhanahu wa ta'ala in alta yaun in nikmat dihil kanya sin Tuhan Rabbul Alamin na piyakay niya paran sin Allah subhanahu wa ta'ala siwura in pagnapakan niya in paggasto niya tiranan nakatatapog ataw kan tiranan nakatatampal dihay ni mga palangungan na agama Islam amuin manunjuki wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah in mga ulama piyahwaan nila hatian in ayat ini laum sin kaywanan ulama in anfaquran di amuna in magnapaka sin alta muna din ha mga pagnapaka amuna in pagnapaka sin maas paanak pagnapakasin bana paanak asawa niya pagnapakasin tao amuin masuok maun kaniya dahil na sabab yan uno na ginisan pagnapaka inyari dahil ha mga hinang piyagmarayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala na sibura in pagnapaka tiranan siya amuin nakatatapok atawakan nakatatampal inya tuwayroon salla niya wa adapun in pagnapaka atawakan pagtawagon sin mga ulama amuna in magsarakah sadaqah inyari in aula hidihil kaniya suway siya nakatatapog suway siya amuin wayroon makaingat kaniya labi marayaw bang siya baran niyarain makaingat amuin tao nagsarak kayaon hadi niya na mahinang imbiyad to labi marayaw in magsarak ka siya amuin baran niya iwan sin tao sadya yukbalan niya in makaingat karena in pagsarak ka mga palangungan na agama Islam adakala bangkaw nagsarak ka hakatauran tao misan in niyat mo ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala adakala surun kau amu in riya pakita-kita amu yatu inyawalan sin syara hatungod pagsarak ka illa bimarayaw hitukbal siya amuna in wayruun makaingat wayruun makakita kanya wa adapun in parkala pagzakat inyari illa mimarayaw hitukbal niya suway siya nakatatampal suway kakitaan sin manusia sabab kana wayruun din doon in sumud in parkala riya apasalan sin zakat in pagsarak ka inyaun wala wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala wa adapun in zakat in siya wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nihay ni patungod sin pag zakat kuno kita manjari magzakat suway mabut in alta mo in panagnaan suway siya mabut hajangkaan niya mabut in jangkaan niya pagtawahon niya sab iban suway siya mabut halaw sinhang katahon bima na bangkaw makauntong makausaha dahil doon na ingatusan imo milyon bangkaw nakapag-usaha halaw sinang kaadlaw wayroon kang kewajiban magjakat wayroon sa bang inuntong mo yaon miyawot na siya halaw sinhang katahon miyawot siya halaw sinhang katahon sarta limawi na siya din hajangkaan dahil di isuway mo na hitukbal in jakat karena in jakat mga palangkungan na agama Islam buko nini suku sin mga sila taurayahan in jakat mga palangkungan na agama Islam inyari hak kapatut sin mga sila muslim miskin
Dain hasabab yan. Bang in manusia, aun-aunan siya. Di siya magjakat. Karena biya mga haman-haman niya hasara sin agama Islam. Karena maikot siya magzakat. Dain di manjari siya sukutun sin kaiwanan. Manjari siya sukutun. Palihanan sin jakat. Na bangsa upama, di siya umungsod jakat. Karena in siya yaun di siya mga hagad. Hakapardo sin jakat dain di mabiya rasya biya sin sambahayang. Mabiya siya biya sin sambahayang. Bimakna hipatawag siya. Sin nakura. Bang in sambung niya in jakat bukun dain ha mga wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala dain di iman jari siya bunuon. Bang na-i-implement in agama Islam. Manjari siya bunuon. Na sabab in jakat yaun mga umat Islam, in yaun suku sin Muslim miskin. Bimakna bang in manusia timaudinalta niya, suway niya higwa, suway niya hitukbal in labi-labi sin alta niya yaun. Hitukbal niya patao miskin. Supaya malawak ka ilo in bang iwarat biya mga sakit atay malawain sakit atay sin mga sila miskin parayahan. Iwan supaya kaulian bang unuin biya niya nanamsin miskin yaun. Sabab maglagi siya kailusin amuin dirihilan din ha mga sila gaos. Amura kuman impagdili niyang kataunda. Bukun siya adlaw-adlaw. Day nasawabyan mga palangugan na agama Islam. In pagjakat hitukbal siya suway nakatatampal supaya kaya ingatan sin mga pangdaig mo iwan sin hisyo-syo na in ikaw timukbal jakat bangsa upama tinyatiyapok mo nagdihil ka amura kuman tiyatapok mo dahil di adakala biya mga paghuna-hunaan ka sin kaywanan na in ikaw wayroon ka timukbal jakat na dahil nasawab yan in awalan dahil dito supaya di kau paghuna-unaan sin mga sila miskin in ikaw wala timukbal jakat. Na dahil nasawab yato mga palanggungan na agama Islam, mura-murahan papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtipon-tipon sin kita nyo sarta papagbarakaton sin Allah ta'ala in kabuhitan nyo in pangumunan tanyo dan lihadon niya dagpag paadlaw akhirat bangsa upama on dahil ha mga ilalaungan sin kami wala imamu hapang tungog sin kamu ando na maapanyo kami sawabin kami ni manusia saja magkalaong bangsa upama aun din ha mga kabdangan sin kami in imamu na inyato din ha topik iban sin inyato suway tanyo kawaon na sumalawat kita niyo panamin nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta mangindua kita niyo patuhan Rabbul Alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أقيم الصلاة